Yes, abari mwiriwe mwiriwe, abari mwaramutse mwaramutse, bitewe naho mugiye muherera hatandukanye. Hamwe buraca ahandi bukira, ahandi bukagoroba, bene uko niko isi imeze kandi niko yaremwe. Hanyuma mwese turabasuhuje abo mu imvugo turimo turavuga Kinyamurenge, Kinyarwanda, Kinyamasisi, iyo mvugo tuvuga Kirundi, mu by'ukuri mwese turabasuhuje, mugire amahoro y'Imana. Hanyuma ndashimira abakoze subscribe kuri Kamena TV, mwakoze inkunga nziza, mwagize neza, muri abantu badasanzwe, mubarikiwe kabisa, ndetse n'abandi batarakanda subscribe. Mwuka byaramwe, dukeneye inkunga yanyu, dukeneye ibiganza byanyu, support yanyu ya buriya buryo. Mu gihe twafashe umwanya tukabaha amakuru, tukabaha ibitekerezo, tukabaha amakuru avugwa, nange muza muduha umwanya muturebe kabiri, mukandeho mu rutoki. Iyo ntambwe tuyivuyeho, mwagize neza, turabashimiye. Yes, hanyuma reka tubageze amakuru yakomeje gucicikana kandi ari meza. Aho ni mu Minembwe, ariko tuje kuri Igoma Monisco. Amakuru ava ku Monisco irimo iraja mu Minembwe. Monisco kiraja mu Minembwe. Monisco yakomeje kuza Goma, habanje kuza umuvugizi wayo cyangwa se umukuru wa ONU ku isi aza Goma, none ubu nyine karaja muri Minembwe. Monisco kiraja mu Minembwe, uko ni ukuri. Cyo ni ikintu cyiza gishimishije kandi gifashe. Twirwaneho iri mu gikorwa kidasanzwe, ahubwo iyo azari bikunze ngo iyi leta ihari ya Gisegeti yubikwe, twirwaneho ibe leta ya Kongo, kuko ni abantu b'indashyikirwa bakora ibintu bikomeye, bari ku muheto, bandi bari muri politiki ko barakora gahunda ku murongo. Turashimira abayobozi batwirwaneho aho muherereye hatandukanye, mwese mubyumve ko tubashimira. Kayangana n'abakozi ba Kayangana TV bakunda twirwaneho, turabashimira ko murakora ibintu byiza bidashikirwa. Nyuma y'aho Minembwe tariki 19 z'ukwa gatandatu yari igiye gufatwa, adwigeze kwa Buhimba, haciye dejour iminsi ibiri, abayobozi b'imivengo bahita bava Goma bose, intumwa zingana kuriya ntobasubiramo, mwabonye inama baja mu Minembwe. None nyuma y'aho amezi atarashira neza, twirwaneho imivengo wabakuye aduyi muri Minembwe, Monisco igiye kujayo. Iyi Monisco iragiye kandi izokora ibikorwa byiza kandi bikomeye, ariko uyu mutekano utumye baja muri Minembwe, turashimira twirwaneho. Mwarakoze, mwagize neza, nubwo amajwi y'akagara akomeje kuvuga amakuru menshi, ariko mwarakoze, icyo tukivuye. Icya kabiri, reka tugaruke ku makuru yavuze ku munsi w'ejo ya drone yarashe mu Minembwe. Ni ikinyoma. .0 Minembwe za Bidegu za Karingi, umve kuri muri Minembwe, anture ya Minembwe yose ta drone. Kirarinzwe kandi drone niza kurasa mu Minembwe kongera kandi karasa mu ndege. Twirwane izo rasaho drone yavuye, izo harasa drone tayarashe mu Minembwe. Abantu bose makuru ni kinyoma, ta drone yahageze mu Minembwe. Na amahoro aratuje, ababyeyi, abana twirwaneho, abasore bari sawa n'umutekano mwinshi. Gusa iri yepfo ya za Kabanju adwika risuganya ku bwinshi ngo atere guhera Kabanju yerekeza mu Minembwe, kariyubaka, karashinga ibirindiro za Mirimba n'ibirindiro zawe bihaye bishinga ubu nyine kugira ngo baje gutera Minembwe. Mureke mbabwire kano kantu kamwe, iyo bari abantu babisuganya, twirwaneho kirababona kandi kirabihorera.
nibamara kwisuganya neza bamaze kubaka neza igikorwa runaka, bamaze kubaka imbunda zose bayazesitare, ibintu byose twirwaneho binjiyemo ibisingiye ni kuri agace kaza karya abana b'inkoko, agace kaza karya amagi, agace karya amagi kaza karya abana b'inkoko. Ni ukuvuga ngo twirwaneho ntabwo yoza gufata turiya tubundi duto duto, ariya ni amagi. Bakeneye abana b'inkoko, bakeneye inkoko, bamara kwesitara neza piya bazabitura mu gitondo n'ibindi bisanzwe. Ico tukivuyeho cya Minembwe. Reka tugaruke ku makuru yagiye avugwa nyuma yaho habaye kwibuka Abanyagatumba, Abanyamulenge bakoresha jenoside mu Gatumba, mu Bibogobogo, hariya Baraka ndetse no mu Minembwe. Nyuma yaho habaye kwibuka, hari umugabo wo mu Rwanda witwa Tito, umunyepolitike, aravuga ngo Abanyamulenge ni Abanyarwanda. Abanyakagara iryo jambo baragenda baritindaho, Abanyakagara iryo jambo baragenda barikomeraho, barihagararaho. Nabwira ibintu bitatu. Ikintu ca mbere mbabwira, ca mbere kiza kiranga nyiri igihugu cyangwa se umuntu uri mu gihugu runaka akitwa nyiri ca gihugu. Ikintu ca mbere irangamuntu, ID. Iyo umuntu afite ID y'igihugu arimo, aba ari uwa ca gihugu. Niba Abanyamulenge bari mu Rwanda bafite pasiporo ama ID y'u Rwanda, ni Abanyarwanda ariko b'Abakongomani. Nimba dufite Abanyamulenge bari muri Amerika bafite ubwenegihugu bwa Amerika, abo ni Abanyamerika ariko b'Abanyamulenge b'Abakongomani ucibuke. Nimba dufite Abanyamulenge bafite ID ya Kenya, abo ngabo ni Abanyakenya ariko b'Abakongomani. Kabiri, aravuga ngo nimba mutari Abanyarwanda, nimugende muje kurasa Kongo, muje kurasa Gisegeti n'ubuyobozi bw'Ibaveho. Iriya misozi ni yacu, Kongo ubutaka ni bwacu. Uriya mugabo yasobanuye neza, n'umugabo ufite ubwenge. Mari kuririra ku Kagara, ririya jambo ry'Abanyakagara ripfuye nabi. Twe tugira inzozi nk'Abanyamulenge. Fred Dr Kanyiki yaravuze ngo ipurusa 5 z'Abanyamulenge nizo zazumvikanisha ikibazo c'Abanyamulenge kuruta ipurusa 95. Twebwe Abanyamulenge dufite ipurusa 95, abarwanashyaka duhagaze ku kuri ariko tutavuga. Akagara gahagaze ku kinyoma ariko kahinduye ukuri kavuga. Harageze rero ko Abanyamulenge duhaguruka tukavuga ko turiko turengana, dukora turwanya ivyo byose bigomba kubaho. Uriya mugabo Tito yabwiye Abanyamulenge mu Rwanda ngo ni mwabasore, Imana izifasha wifashije, muhaguruke tuje kurwana, tuje kurasa abana bambaye amasereri, abajenesi bafite amasereri bari kudusuzugura. Nimba MONUSCO nini iva from America ikura indege ikaja mu Minembwe kandi babikesha amahoro yatwirwaniye, muri baziki kubera kitaja Uvira, kubera ko MONUSCO itayitura ku Ruvungi, kubera ko ititura Gasange, nta mutekano uhari. Ariko impamvu ija mu Minembwe hari umutekano. Abasore b'Abanyamulenge aho muherereye nzokomeza kubivuga, harageze ngo dutahe, harageze abantu ngo batahe baje muhira. Tubenga cagiye ca Nehemiya wafataga akubaka ishoboko kundi gufite intwaro, ujenesi yaza akamurasa, kandi cagiye ca Nehemiya hari abajenesi baza akabarasa, bahunga akubaka. Harageze arico turi bukuri. Abarundi bazubaka Uburundi bwabo, Abanyamulenge tuzubaka Kongo yacu, Abakongomani tuzubaka Kongo yacu, Abanyarwanda bubatse iwabo, Abanyakenya bubatse iwabo, Abagande bubatse iwabo, Tanzania yubatse iwabo.
natwe nitwe tuzubaka iwacu. Ubu nyine gutekereza ngo ese urasiga akazi kawe, urasiga ifaranga zawe, urasiga ibiki zawe, ntabyo ufite bitosigara. Harageze dutahe tuje mu gihugu cyacu. Ubu nyine ndabamenyesha ko MONUSCO ihari izamuka mu Minembwe, kandi MONUSCO ahantu MONUSCO izi ahantu hari amahoro. MONUSCO ntizija mu ntambara, ije ahantu hari amahoro. Iriya MONUSCO si y'intambara, iriya izamuka mu Minembwe. Ayo mahoro ari Minembwe nako tugomba kuyajamo vuba, tukagabana uriya musaruro wari amahoro. Abanyamurenge mureke kujindika ngo muvuge ngo runaka yose yagiye. Wowe genda nkawe, kandi uzokora nkawe, kandi uzohirwa nkawe, kandi uzobaho nkawe, tuzobaho nkundi. Igihe cyo gukwira imishwaro kirahagije. Twakwira imishwaro turarara, kirahagije. Aho bigeze ubu nyine jusqu'au moment tugomba gutaha tukaja iwacu muri gakondo, guhera muri nord, ugahuruka neza mu Gitumba. Aho hose uhemerewe kuhatura, ukora ni muri roza AFC MRD. Siko yes, ico tukivuyeho. Reka nsoreze ku ijambo ry'idubukazi Nyahumure, afande Nyahumure wavuye muri Minembwe, aza ino muri Kenya. Aragenda aza ino muri Kenya. Ikiganiro kiri buze kuza maze gukurikira, naza kibashiriraho, simbabwire Nyahumure uwo ari we, icyo yaje gukora, ukuntu aturuta, ukuntu akomeye, kandi ari umwana w'umukobwa. Ndaza kumubabwira muze kubikurikira. Murakoze, bifurije ibihe byiza, ndabakunda, munshigira kwa ndakuzirikana, ndetse kunkurikira ndakuzirikana. Mubarikiwe.